Grupi parlamentar i LSDM-s u tërhoq nga debati për huamarrjen e re prej 260 milionë eurosh përmes një konsorciumi prej 8 bankash. Atmosfera u tensionua pasi kryetari i kuvendit Afrim Gashi emëroi një deputet tjetër për ta udhëhequr Komisionin për Financa dhe Buxhet në vend të kryetare Sanja Lukarevska nga LSDM, e cila ditët e fundit e kishte caktuar komisionin për ta ndërprerë menjëherë në fillim. Kryetari i partisë Venko Filipçi tha se kjo hua ka interes shumë të lartë prej 4.5%, ndërsa parat nga huamarrjet shkojnë për kompani partijake në procedura të kontrolluara tenderuese dhe për këtë arsye ata po tërhiqen nga debati në komision. Për veprimin e Gashit, Filipçi paremroi kallëzim penal dhe interpelancë. Има вкупния дълг за 2 милиарди евро за само 2 години е зголемено задължувањето на земја пари, кои што ќе ги враќаат следните генерации. Вкупниот дълг, кој што беше 8,5 милиарди евра во 2024 година, сега е близу 11 милиарди евро. Имајќи предвид дека ова е веќе пракса на председател на собранието Африм Гаши и со тоа го крши деловникот, најавуваме дека ќе поднесеме кривична пријава и интерпелација за председателот на собранието. Bojan Stojanovski nga VMRO-DPMNE i hodhi poshtë akuzat e LSDM-s, duke thënë se huaja do të përdoret për investime kapitale dhe për detyrime që maturohen për pagesë nga euroobligacioni. Што е важно за македонската јавност од аспект на овој финансиски пакет? Прво, дека има најповолни можни услови кои што во моментов се достапни на пазарот и убедливо најповолни услови кои што некоја земја од регионот ги има обезбедено. Второ, дека со овие средства ќе продолжи интензивното реализирање на капиталните инвестиции. Крунски доказ и факт зошто СДСМ денеска покрај сите оние денови пресконференции нема да учествува на расправата е дека со дел од овие средства ќе се финансира втората транша на исплаќање на еврообврзница земена во 2020 година, се извинувам. Në lidhje me kallëzimin penal të paralajmëruar dhe interpelancën ndaj kryetarit të kuvendit Gashi, sipas Stojanovskit, ky është një hap i dëshpëruar politik dhe ftoi LSDM-n që të paraqesin kallëzim penal edhe për të, i cili është emëruar nga kryetari i kuvendit për ta kryesuar komisionin.